kufundzisiwe ngenhlakanipho kwafundziswa ukuthi tipane tethu tihlale tivutsa imihla nemalanga egameni likaJesu. Hallelujah. Isaiah chapter 40. Isaiah chapter number 40 verse 27. Ukhululelani wena Jakobe, wena Israyeli usolelani ngokuthi indlela yami ifihlakele kuSifakazi, lulungelo lami alinganakeki kuNkulunkulu wami. Awathi awubeva yini Sifakazi uNkulunkulu waphakade, umdali wemikhawulo emhlaba, angeke athinwe futhi angeke akhathale, nokuqonda kwakhe kude nokuphelisisa. Ubapha amandla labo labakhathele, awenzise amandla alababuthakathaka, nalabo shaba yaphela amandla bathinwe, nemajaha ayakubatela awo. Kodwa labo labathembele kuSifakazi bathola amandla lamasha, bayawukhuphuka ngemaphiko njengetisweti, bayawugijima bangathinwa, bayawuhamba bangaphelelwa ngemandla. Livela kuNkulunkulu labe ngendlela yakho Nkosi. Niyehla Nkosi, iyaphakama, niyancipha Nkosi, uyakhula, lukhuluka Nkosi, uyakhula. Baba, egameni likaJesu sibuyele kusolwa nguwe, ucondziswa nguwe, ufundziswa nguwe, ubunjwa nguwe nanamuhla egameni likaJesu. Take lead, oh God. Wendele buhle bekhona lakho. Father, we thank you in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Ufundzile lapha kuMahubo 127 verse 4. Wathi bantwana bebusha bangemicibisholo esandleni seliqhawe. Hallelujah. Hallelujah. Kuze babe ngemicibisholo esandleni seliqhawe kwamele kuthi egameni likaJesu bazidle ngencwadi yemthetho lekulivi laNkulunkulu, bazidle ngayo busuku nemini egameni likaJesu, kuze batewukhona kumelana nesitha lesijangazako lesimelana nempilo yabo. Hallelujah. Hallelujah. Uthini ke kithi uNkulunkulu namuhla egameni likaJesu? Nakakhuluma nebantu labasha egameni likaJesu. Uthi uNkulunkulu esikhathini lesiningi sitha singena kulomuntu lomusha ngekukhonona, sitha singena kumuntu lomusha ngekusola. Uthi angikunikhumbula kuthi anati yini, anikeva yini, kuthi uNkulunkulu lonikane amandla imihla nemalanga, angeke azathinwe yini. Uthi naniphelelwa ngemandla nibantu labasha, yena unemandla ekuninike amandla lamasha. Hallelujah. Hallelujah. Utosikhumbuta ke uNkulunkulu namhla ukuthi asingasasoli, ngoba lokho kusibuyisele emuva ekukhoneni uNkulunkulu. Asingakhononi ngoba lokho kuyasiwisa kusende egameni likaJesu, siphelelwe ngemandla ekuhambeni naNkulunkulu. Hallelujah. Uthi angibekukhumbuta ukuthi yena ukhona, uNkulunkulu wasesihlalweni sakhe sebukhosi, unikane amandla lamasha. La sawubona impilo yakho ukuthi seyisemgcineni, la sawubona ukuthi angisena solution kulokhu lekuthi ngiyakwenda, yena uyavela kunikete amandla lamasha egameni likaJesu, bese uyakhona ukuhamba egameni likaJesu. Yikwathi lo mhlabeleli egameni likaJesu kuneligama lelingiyo incaba lophephela kuyo uyawusinziswa. Hallelujah. Ngamanye amagama uNkulunkulu uyasikhumbuta ukuthi asiphephele kuye, ngoba nguye umnikati wemandla. Lapho timvo timile endleleni yethu, lapho sesiphelelwa nalithemba, uthi alingasipheleli ngoba yena uNkulunkulu lonikatana amandla lamasha. Uthi ahlezi kuyona
longeke azathinwe nguwe noma live selithiniwe nguwe egameni likaJesu bathi yena uma nawe engumthokotisi la ungasakhona ukuhamba khona. Hallelujah. Athi lo mhlabeleli umi nami engumthokozisi. Umi nami hallelujah. Uthi asilaye kuye lo ngumnikati wemandla ethu. Hallelujah. Uthi yena ngeke akhathale ngathi. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ngibaphe amandla labo labakhathele. Hallelujah. Awandise amandla alabuthakathaka. Hallelujah. Ngendlela kubungenela endlini ubuthakathaka. Hayi lenkosi yengadumulo leyazisa amandla kulabo lababuthakathaka noma ngabe ngisiphi isifo yena uyaphilisa akakushiyi njalo noma ngabe busiva kangakanani yena uyakwethula umthwalo noma ngabe bongasakhona ukuhamba yena uyakwethwala obuyidvodza lethwalanayo. Hallelujah. Uthi when I get tired along the way, He gives me power to press on. Jesus in me has never failed me until this time. Hallelujah. Uthi nemajaha yakhubanyela awe bathi khona lenkosi yengadumulo yeke uvuse emajaha egameni likaJesu libe kasawile. Ikhona lenkosi yengadumulo leke uvusa umlomusha libe kasawile egameni likaJesu. Uthi yena ngeke athinwe ngithi noma sewile ingalo yakhe ayikafinyetwa kuthi ngakwenyula lapho uwe khona egameni likaJesu. Asingalililisile libhuku lelahlala ngasefastelweni egameni likaJesu lathi lihlezi kushunyayelwa kwendiwa konke egameni likaJesu. Umoya wangephandle waluwisela ngaphandle. Akungabi kimi nawe egameni likaJesu. Lesihleli kabi nengosi asihlale sitinde ebukhoneni bakhe kuze senokuwa siwele ngaphandle. Nasi lesandla lesinemandla lesingeke sikuyekelele nasewile umuntu lomusha egameni likaJesu. Namhla ngiyamemethela kuthi vuka emlomusha la uwe khona. Nayi lenkosi yengadumulo lenikane amandla lamasha khona utawugijima ungede wakhathala. Kuthi when I get tired along the way, He gives me power to press on. Jesus in me has never failed me. Now umcibisholo losesandleni selikhawe umuntu lomusha gwala ngelivi laNkulunkulu egameni likaJesu kuze sithi asingenoba nemandla etikwakho egameni likaJesu. Lelivi lelivalelwe kuwe emathanjeni akho nasewukhokha ngemlomo wakho linqoba konke egameni likaJesu. Ngakho
umcibisho nosesandleni seqhawe ubhekekile egameni likaJesu ukuthi ungede wakhonona ungede wasola ubhekeka ukuthi ukhumbule egameni likaJesu ukuthi kunaKristu lonikane amandla lamasha lapho amandla saphelele. Hallelujah, hallelujah. Na ungaqhubeka nje egameni likaJesu ufunze indzaba yemisebenzi yabapostoli chapter 12 verse 7. Vuka muntu lomusha ngabe usabhabhalala egameni likaJesu. Uthi lo mnyumphani ngalekelanga uyakule ncwadi nangiyidla ngayivibabe emntonyeni wami ethi ngayifika ngekhathi egameni likaJesu iyase yangiluma yangavuma egameni likaJesu kuthi impinzo. Hallelujah. Ngalesinye isikhathi na umuntu lomusha uthi na udlalelivi ungede waliva kahle egameni likaJesu kanti sengathi ungathi na ulidlalelivi ulive linongotela egameni likaJesu kanti ngekhathi labe seliyakujikela ngoba nasewulidlile sewugcwele ngelivi egameni likaJesu kuncobeka konke. Uba ngilomcibisholo wangempela egameni likaJesu kuthi noma ngayiqhamuka ngakuphi ukhona ukunqoba ngoba ugcwele livi ngekhathi. Hallelujah, hallelujah. Acts chapter 12, hallelujah, verse 7. Hallelujah, imisebenzi yabapostoli. Hallelujah. Nayi inkosi engadimoni egameni likaJesu lenikane amandla lamasha egameni likaJesu. Ufunza verse 7. Vuka mvulomusha kuleli jele lokulo. Vuka mvulomusha kuleli jele lekukhonona. Namhla Kristu utovusa umzalwane losejele lekukhonona lelekusola. Uthi Kristu ungeva yini futhi awadi yini kuthi mina ngikunike amandla lamasha ungabe usakhonona ungabe usasola egameni likaJesu. Uthi ngikunike amandla lamasha la sewuphelelwe ithemba egameni likaJesu. Hallelujah, hallelujah. Yena unika amandla lamasha. Hallelujah, hallelujah. Acts chapter 12 verse 7. Acts chapter 12 verse number 7. Sihloko sithi Petro ukhululwa ejele. Masinyane kwefika ingilosi lenkosi kwakhanya ngekhathi ejele. Hallelujah. Nasifikile uNkulunkulu kunejele lokulo mlomusha lelikwenda uphelelo ngemandla egameni likaJesu. Uthi uNkulunkulu ngikhona apha kulelo jele ndonike wena amandla lamasha. Khuluma nemfulomusha lusejele egameni likaJesu. Lijele lekuthi akasadi ukuthi sowenda njani but nango Kristu lothi ngivela kukhanya kuleli lokulo egameni likaJesu. Lejele lilinda ukhonone, lejele likwenda usole bese lendlela usayihambi kahle bese ayisabi lula. Uthi ngikhona kuphela na utawuvuka. Hallelujah, hallelujah. Lengilosi yanyikinyisa Petro ngelihlobe yamvusa yathi phangisa vuka. Hallelujah. Kuthiwa lengilosi yanyikitisa Petro ngelihlobe egameni likaJesu yamvusa egameni likaJesu yathi phangisa vuka. Namhla uNkulunkulu egameni likaJesu uthi asivukeni ebazalwane. Uyasinikatisa ngelihlobo uthi asivuke kuze sizokhona ukukhululeka kuleli jele lesikulo. Angilandi ijele lokulo but emazulu namhla ehlele mina nawe ayasinyakatisa asithinta ngelihlobe egameni likaJesu ngoba funa siphume kulamajele lesikulo. Hallelujah. Kuthi when I get tired along the way He gives me power to press on. Jesus in me, tested
wehlele mina nawe kude usivusa kule njele lesikulo uvela ukukhanya ngekhathe ejele. Haleluya, haleluya. Lokusothi uNkulunkulu etimeni takho uvela kukhanya nanamuhla egameni likaJesu. Haleluya. Khona lapho tingitane tadzilika etandleni takhe. Haleluya, haleluya. Le issue lombhekene nayo egameni likaJesu kuthi ngakuthi uvuke wena uphangise uvuke egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Asimuva Kristu a-addressa tingetane egameni likaJesu, but simuva ukhuluma na Petro uthi vuka ye Petro. Masinyane tingetane tatidzilikela egameni likaJesu. Ngalamanye amagama uthini kithi uNkulunkulu uma sivuka manje egameni likaJesu, whatever issue lesibhekene nayo itawutidzilikela. Haleluya, haleluya, haleluya. Simile ngetinyawo uNkulunkulu utele mina nawe namuhla egameni likaJesu. Uthi mina ngibanike amandla lamasha egameni likaJesu labo labaphelelwa ngemandla. Haleluya, haleluya. Bese soyamethemba uNkulunkulu egameni likaJesu ngalokuphelele ngeke azakuyekelele egameni likaJesu. Namhla u-addressa mina nawe uthi asiphangise sivuke kuzate usolva lenkinga egameni likaJesu. Petro wabona tinketane setidzilikile because wanaleli instruction ya uNkulunkulu nakathi vuka manje. Haleluya. Muntu lomusa ungabe usakhonona egameni likaJesu kule ndlela lokulo uthi yena uyavela kukhanya egameni likaJesu. Nakulokwenda ungakhona ukukhona kahle uthi yena egameni likaJesu vela kukhanya angeke azakuyekelele. Ungabe usakhonona ungabe usasola khumbula egameni likaJesu kuthi khona indvodza lenikane amandla lamasha lengeke isikushiye lapho tivunguvungu setikhona angeke isikuyekelele egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Thembekile uNkulunkulu. Yiba ngomcibisholo losesandleni seliqhawe lohlala evini ngoba ngelivi lakhe sincoba konke egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Uthi when I get tired along the way, He gives me power to press on. Jesus in me, let's stand on asivuselela uNkulunkulu. Uthi bandla laNkulunkulu phangisani nivuke because ufuna kusolva le challenge lesembe kwakho egameni likaJesu. Haleluya. Uthi mina ngikhona kuNkulunkulu ufuna kuwa-renew amandla akho, ngifuna ku-renew strength sakho. Ngenteka kube bawusolo egameni likaJesu angakakuphilisi uNkulunkulu, but lenkwatiko yokugcineni yena utakuphilisa egameni likaJesu. Noma ugula uyakuniketa amandla ekhona khamba egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Thembekile uNkulunkulu imihla nemalanga. Phangisa yePetro, vuka uyanyikatiswa namuhla egameni likaJesu. Mhlawumbe bosoku-comfort zone egameni likaJesu. Vuka egameni likaJesu, ugijima ungakhathali egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Uthembekile uNkulunkulu. Praise team isahlabelela egameni likaJesu. Ngicela ukuthandaza nebantu labathi vele mina bese ngibhabhalele sitha bese sihambela ngakimi emandla bese kangiphelela egameni likaJesu. Ngicela ukuqala kabusha
egameni likaJesu ikhona inkosi ngicela ukuqala kabusha ngethembeke ngicela ukuqala kabusha ngicela inhlakanipho uNkulunkulu ngicela ukuqala kabusha inkosi ingigcwalise ngamafutha lamasha egameni likaJesu ayikuvuselele ipraise team isahlabelela sizakele hallelujah thank you Jesus uNkulunkulu wa-addressa Peter wathi phangisa uvuke egameni likaJesu kwathi lokulandzelako lapho kwathi likale tinketane ngikhuluma nemuntu namuntu njengoba usonzelela kulenzawo njengoba ufikile nanamuhla egameni likaJesu njengoba nanamuhla bovuza egameni likaJesu ngiyathandaza ukuthi whatever situation lebe iphuke your family lebe iphuke kwakho lebe iphuke your business lebe iphuke your employment nakuyadzilika ngoba amazulu sakhulumile athi